Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsyukur ka tonalim. Demikian doon ha kataan kataw tay manghuran. Magsyukur kaniyo iwan salam doa doon hambok-hambok serta amuin pangayon nato pa Allah subhanahu wa ta'ala pangmayanin paglingkod-lingkod sin kita niyo maitong ding ha mga ibadat nato doon ha adlaw mahuli amuin sumaksi ha hinang nato karayawan serta amuin bangmayan mahinang sababan amuin ikadawhat sin kita niyo haamuin rida iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian murah-murahan mangmayan patutugon in ni'mat sin kasanyang sin pamaranan iwan sin mga arta na nila hakatantan yan tabian amuin tumabang sumuporta haamuin programa sin kita niyo ini. Abiloba mandilan kusog inggo hambok guro nato kalasahan ipaaton sa karya. Mula-mulahan alam sin parihala sin Allah Ta'ala iwan sin pamilya niya iwan sin kita niyo nakatan amuin naguhuwat-huwat nagaangan-angan manuntut ilmu din diha programa nato ini. So sabiat to insyaallah subhanahu wa ta'ala di nato kalupahan yung pagpatumtum kasalan sin pagmabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Magmabuga kita niyo po Allah Ta'ala sabab amura inin sarayaw-rayaw patauron nato iwan sin pangadyan nato bang merin siya mabuntol amo na yung kahalan sin pagmabuga nato pa Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sabab manusia apabila na doon kaning pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah subhanahu wa ta'ala masuk na siya ding mga amoy manusia makadawhat sin amuin rida iwan sin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian diresab kalupahan nato amo na yung pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala akatantan ni'mat amuin piya sangdol niya kato taniyo ni'mat naman ding haamuin karyaw sin parasahan mula muna amuin ni'mat halom sin agama Islam iban katan na ni'mat amuin tiukbal sin Allah ta'ala hasibu ura kaingatan nato iban way nato kaingatan hitukbal nato doon kanya impagsarang sukur sabab amoy ito yung sababan kumamdos iwan sin mabarakat in ni'mat nato laton na doon yan tabian pa mga kaguruhan sin kita niyo magsukur iwan katan nabian amuin maningog ha programa nato ini magsukur resab doon kanyo. So sabiat to insyaallah sugpatan nato in pangadyan sin kita niyo masi-masi naman kita niyo ha mga aturan ini sabab ha aturan doon nato kaingatan biyan beriin mahinang nato ibadat in mga kakahinang sin kita niyo. So biya na sin nakawa na to ha amuin waktu na to 5 bayaon timubtub kita niyo ha aturan sin hambok muslim bang siya amuin sumaabo atawakan amuin manaw harap pa masjid. So kaingatan sin kita niyo labi luba ha mga bangsa sin kausugan amuin piyang daakan katutan niyo amuin sumaabo ha masjid iban tumunay sin sambahayang amuin fardo piyang daakan sin Allah Ta'ala ha mga sila wayrun udzur. So kulang maglabi nakawa nato na yung panagnan hambok ding ha mga aturan amunain langan kita niyo umaten sumaabo pa masjid bang in kita niyo bakas nakakaon sin sibuyas nakakaon sin bawang nakakaon sin mga ganda in mga yari ni amuin taga langsa taga inhamot niya amuin mabaho. So amo ito liangan kita niyo. So biya na sinasabot na to agad na rin dito in mga katan. Amuin yan tabian hikasasat hatay manghudta. Katan amuin mabaho hatay manghudta pagkahita muslim subay na to halian in umaten pa masjid hasupaya kita niyo di maka sasata pagsambahyang si mga kataw tay manghuran na to. Damikian hasupaya resab kita niyo di makadihil kangian pa mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab unuin di kabayaan atawakan kalumuan atawakan kabahuan si mga manusia
na kabahuan day sa si mga sila kamalaikatan sin Allah Ta'ala. Demikian hikakawaan nakawaan nato hikarwa dengha mga kabayaan sin syara atawakan piangdaakan sin syara katutan yung mga bangsa muslimin amuin magpatimprano kita niyo ha masjid. Tuimprano kita niyo ha masjid demikian nasabot nato in mga amuin faida iban sin mga dalil iban sin mga karayawan ha mga kakahinang ito nasabot ta. Sabihan insyaallah sugpatan nato hahikatu na kita niyo. Ikatu al-masyu ila salati bi khusyu'in wa sakinatin. So, amuin manaw kita niyo harap pa masjid, amuin mahantap siya. Mahantap ibansin amuin timing pagpanaw tabukon kita mag-us-us. Bukon kita dumagan. Sablaw nga yustahabbu lil masyi ila salati. Yustahabbu lil masyi ila salati. Labi kabayaan cinsyara. Bimana labi kabayaan cinsyara tumbasan inta huminang kanya ini. Amin mga sila law niya bang sila manaw harap pa masjid ayakuna masyihi ilaiha fi khusyuin. Amo na yung pagpanaw nila yaon amuin humpot in pagpanaw nila. Amuin timing. Mahantap in pagpanaw nila. Sabab haamin pagpanaw nila biyaan amuin mahantap in pagpanaw nila pa masjid bukon sila mag-us-us sababan yaon amuin humarap sila biyaan hainang simpagsambayang in pangatayan nila biyaan relax. Amuin maon in concentrate. Maon biyaan amuin tutukin pangatayan niya hawayron uno-uno yung problema niya biyaan humarap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau akan amuin tumunay hapang dakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maon doon kanya in khusyu. Amin makhusyu siya hapag sambayang niya. Demikian lawan atau akan kabaliktaran sin yato. Intaw biyan mag-us-us atau akan dumagan harap pa masjid. Tanto pagdatong doon ha masjid agun-agun mag-agaw siya sin pagnapas niya. So wayron doon kanya biyan inka concentrate hapag sambahayang. Sabi yato dia kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin humantap kita niyo atawakan bukon kita niyo dumagan mag-us-us tuod pagpanaw nato harap pa masjid. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pan Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal bainama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ijsami'a jalbata rijalun falamma salla qal ma sya'nukum qalu istajarna ila salati qal fala taf'alu id ataytumus salah fa alaikum bis sakinati ama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis dingkan Qatadah ini ambok waktu long niya si mambayang kamilong na iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana hajama'a kadungukan niya biyan inhibok sin mga siki sin tao rin doon halam sin masjid. Ang biya, magdaganan biyan harap mato pa masjid. Pag natapos man sila nagsambahayang, yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unulong na injimato, masyaanukum, unulong na injimato kaniyo. Yan sin mga sila ito, amin mga sahabat ito, istajar na ilas sala, nag-us-us kami lang niya amuin, umaten hasambahayang lang na ya Rasulullah. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, pala taf'alu, ayaw niyo tulong niya hinanga. Ida ataytumus salah, bangka mulong niya amuin umaten harap pasambahayang law niya, sumaabu hapag sambahayang, paalaikum sakina. Amuin, hantap lang yung pagpanaw niyo, pahantapan yung pagpanaw niyo, amuin timing yung pagpanaw niyo, sarang-sarang yung pagpanaw niyo. Uno-uno naman, in kaabutan niyo din mga sambahayang ito doon hajama'a, na agad ka mo. In imam sa abo nagruruko, sud ka. Agad ka umulog ka takbir, Allahu Akbar, agad ka pagruko. Sa abo nagsusujud, sa abo nagitidal, agad ka diretso. Uno-uno na biyanin kaabutan mo doon, hajama'a yaon, diretso ka biyan agad kanila. Wa ma fatakum fa'timmu. Uno-uno na lang ni amin, wa inyo kiabutan na kompletohan niyo. Pasukupan niyo. So amo ito, in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din kan Qatadah radhiyallahu anhu. Demikian hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa alaikumus sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. So yari riwayat din ka Nabi Hurairah kaulungan sin Allah Ta'ala na misara siya. Diungog kulong nin Rasul sallallahu alaihi wasallam naghimumungan. Ida uqimatis salah. Apabila law niya tindugan na insambahayang bimana nagkamat na pala ta'tuha. Ayaw kamulong niya sumabumat to sin dumagan kamu. Bimana mapas kamu sin amuin panagnan rakat yato. Ayaw lang niya. Ayaw no hinangalong na indumagan. Sumagawa lang niya, aten kamu tulong niya sin miya manaw-manaw sadya kamulong niya, hapag panaw-panaw amuin, maantap lang niya biyan, salta amuin sarang-sarang. Bukon dumagan, bukon isab sobrain hinaan niya. Pama-adraktum, haun-uno na lang niya kaabutan niyo doon ha, jama ayaon, agat na kamulong niya, sambahayang kamu, iban uno-uno lang niya amuin, nabiin ka niyo, at tawakan amuin wenyo kiabutan, na pasukupan niyo. Sabang nato kita unin dua hadis ini, hambuk riwayat ito bang kamulong niya umaten harap pa sambahayang. Umaten harap pa masjid. In hadis din kan Qatada. In hadis din kan Abi Hurairah, apabila lang niya tindugan nin sambahayang. So, pahal ba inahuma ta'arud? Uno aon ba lang niya pagtaarud sin dua hadis ini? In jawab din di mga katote manghuran ha agama Islam, wal jawabu an dhalik ay yuqal inna qudum al musalli ila al masjidi yajibu ay yakuna fi khushu'in wa sakinatin. Sabon na lang nin pagpanaw sibu rabian amuin tindugan iban way panagkamat intaw mamanaw harap pa masjid suway siya amuin timing bukon siya mag-us-us fi khushu'in wa sakinatin. Sibu ra lang niya amuin nagkamat na iban way panagkamat. Dapat suway siya amuin timing amin hapagpanaw ni harap pa masjid. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salah bihi bayan lil amru alladhi yahmilu an-nas ghaliban ala sa'i. So rendi hadis long niya banglaw niya amuin tindog na insambahayang. So amin ka mahumuhan kamatauran din mga manusia apabila nagkamat na dumagan sila harap pa masjid. Amin mag-us-us sila biyan harap pa masjid. So amin ito tiyanto inyari ini sabab amin kamatauran din mga nahinang. Sin manusia hasabyat to kaingatan nato mga palanggungan hagay maslam pianglangan sin syara amuin minsan patindugan nin sambayang di ka makanjari dumagan haapag aten mo matto bimana panaw kaw amuin pagpanaw yato mahantap siya sarta amuin pagpanaw yan tabian bukon maus-us supaya pagdatong mo dun ha masjid humulog ka takbiratul ihram in pangatayan mo bukon ka malahol in baran mo bukon malahol, in napas mo bukon siya biyan malahol, damikyan in ikaw biyan amuin, huminang kawahinang sin, mahumpot siya iban sin concentrate ka kapag hinang mo. Taib. So, ito, inhikatu mga palanggungan ha agama Islam, din ha mga aturan sin pagpanaw ha masjid. So, damikyan inhikaupat, mayukal minad du'a indal mashi ilas salah. Uno, din ha mga basahon, sinambok Muslim, apabila siya biyan amuin manaw harap pa masjid. So yustahabbu lil mashi inyari biyan asin nasabot sin kita niyo kabayaan sin syara. Kabayaan sin syara intaw huminang kanya biyan amuin tumbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatu biduain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin mangindua akaw biyan amuin pagduahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya gumawa na biyan ning habay niya iban sakap ni harap pa masjid. Riwayat din kan Ibn Abbas radhiyallahu anhu Fafi hadis mabit Ibn Abbas inda khalatihi Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis ini din kan Ibn Abbas waktu niya biyan amin natug din doon ha inaon niya hi Maimunah. Fa'atahu Bilal fa'adanahu bis salati faqama fasalla wa lam yatawadda wa kana fi du'aihi. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di matong manibila salta amuin nagbang na siya iban sin miyat tunin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin way na siya nagayil. So maana ni way siya nagayil sa baboy na nabatalin amuin sambahayang niya biyan sin qiyamul layl niya sambil yabutan sin fajar. So wayron saan niya yan tabian amuin sambahayang kaw sin qiyamul layl
sin mga tahajjud, ang mga hikatu bahagi ding hadum, nabangwira na batalhin ilmu, wayron saan ito, sambil daw mo pa, sambahayang sinsubok. Ay nga mga dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasabot Ibnu Abbas, Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa azzim li nura. So amo ito, summa kharaja ila salati wa huwa yaqul, hambuk riwayat din ka Nabi Daud, niya Allahumma ij'al fi qalbi nura, waj'al fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al khalfi nura, wa amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma azzim li nura al-hadith. So amo ito, Allahumma azzim li nura. So yari, pangayo ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yung Muslim, mga dapat memorize ni mga dua ini supaya biyan hikakawaan niya pahala. Sarta amoy madawhat ni mga piyangayo neto. Sabi mga waktu yato, nangayo din doon in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambok din ang mga waktu, mang aun dapat biyan kagawsan ta, agaron ta sa waktu tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, aun pa mga dua pagsabuton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga dugaing hadith, so inyari ini, amuin, mabaya, umingat, iban humati, na siya biyanin patut subay niya lawagon at tawakan, pataod tuoron niya biyanin pag-research niya. Damikyan, inimportante rito, amoy makawaan na to, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun mga natanto biyan dua pagsabuton niya apabila siya gumawa harap pa masjid. Damikyan in hikalima ding mga aturan sin pagguwa pa masjid, ad-du'a inda dukhulil masjid wa indal khuruji minha. In Muslim, subay siya biamin kabayaan sin syara, mamasa siya sin du'a apabila siya biyan amin sumud na pa masjid, iban sarta amin gumawa siya ding ha masjid. Yan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Abi Usaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. So hadis din kan Abi Humaid ini iban Abi Usaid, kaulungan sila karwa sin Allah subhanahu wa ta'ala, na misala sila ini karwa, riwayat din kanila karwa, in bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamulong niya sumud pa masjid, na basahan yulong niya, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ukabi ka kulong niya in kagawang-gawangan sin ulong mo. May taeto amuin, mangayo ka pa Allah subhanahu wa ta'ala ukabon in kagawang-gawangan sin ulong niya doon kay mo. Sabab, tanto inhikaw yan sumud ka pa masjid, matawat ibadat hinangon mo. Yaon na doon yan tabihan in magsambahayang, yaon na doon in magzikir, yaon na din doon in magdua, yaon na rin doon in magbasa sin Quran, yaon na rin doon in magnasihat, matawat mga ibadat biyan amin paghinangon mo halom sin masjid. Sa yung masjid yon tampat sin paghihinangan sin ibadat. So mangindo ako, mangayo ko pa Allah Ta'ala, amin maukab doon kay mo in mga hinang yaon ibadat sababan kau kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababan amin, kaulungan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimana sababan amin, hapang indo mo ito nang indo akaw tay maon kay mo, sin Allah Ta'ala in ibadat mo yun. Sabab, doon biyan amin madawhat mo in ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan lang niya, wa idha kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Damikyan man kau gumawa, mangindo ako pa Allah Ta'ala, ya Allah, in ako mangayo ako biyan ding ha mga amin fadal, kalabihan mo, amin karayawan mo. Sabab, in kita ini, diya kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mag-ibadat. Damikyan, hapuas ta maghinang sin ibadat, diya kita mangusaha. Diya kita lumawag sin kabuhianan ta. Asabet to, way pa kaw nakahinang, way pa kaw nakakatuhinang mo. Gimuha aman kaw ding ha masjid, puas ding ha amin timunay, ding ha pangdakan sin Allah Ta'ala. Biyaon amin gumawa kaw, lumawag sin kabuhianan mo. Diya kaw sin Allah Ta'ala mangindua. Amin mangayo kaw pa Allah Ta'ala, ukaban kay mo. Biyan in karayawan, in barakat, in kataan biyan.
karayawan sin Allah Ta'ala doon kay mo. So, amo ito mga palanggungan ha agama Islam, hangkan na in mga tao huminang biyan, hapangdakan sin Allah Ta'ala, mula-muna amo ning pagsambahayang ini, sarta hinang niya biyan mga pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya na sim pagsud, na sumud siya pa masjid biyan amuin, mangindua asya, na sababan biyan amuin, marayaw yung pag-ibadat niya. Matay maasin Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-ibadat niya. Damikian na pagguwa niya puas din ha, pag-ibadat niya alam si masjid, gumawa siya, mangindua arisab siya, sababan paluhayon sin Allah ta'ala kanya biyanin, paglawag niya rijikiin niya. Sababan, paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kanya, in paglawag niya rijikiin niya. So, amo ito mga palanggungan agama Islam. Damikian hariwayat din kan Abi Daud, Ida dakala ahadukum al-masjida falyusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. So amo ini riwayat din kan Nabi Daud. Apabila kamulong niya sumud palawom si masjid, na panalawat na mo na kamulong niya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pakamulong niya mangindua asin Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Damikian hapagwa niyo nalawat dab kamu para Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta amuin mangayo kamubihan amuin dua Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. So biarin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik bangkaw gumawa. So amo ito mga palanggungan ha agama Islam, ding ha mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan kabayaan sin syara hinangon sabab in benefits niya malaggo, in karayawan magbalik ka to malaggo. Tandaan niya na ngayon kaw taymaon sin Allah Ta'ala in ibadat mo rin nun halam sin masjid yaon, hapagwa mo na ngayon kaw biyan amuin paluhayon sin Allah Ta'ala doon kay mo biyan in paglawag mo ha mga kabuyanan mo. Taib. Istahabbu للداخل إلى المسجد أيضا أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Dengan mga kabayaan day sabsin syara nakalukis amuin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga sarayo-rayo hipangindua abang kita sumud pa masjid amunin a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. So ito magpatalibon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan nakalaggo ding hakatan, nakabida ding hakatan, aw wajhil karim amuin pamahihuan niya mulia, iban sin amuin pag nakura niya nakauna ding hakatan, minasyaitanir rajim ding amuin panlin lang ding panasat sin syaitan waliadan billah. So ini ding mga dua ini. Sab tabi arak kuman mian biya na sin mga pagkasakupan sin kita niyo kan. In kakahinang sin mga kaiwanan biyan halom sin masjid. Sabab siya sasat sin syaitan. Siya sasat sin syaitan. Yaon na doon biyan in nagsusuy si mga amin karna si mga pagdunya aun pa waktu mga bisara biyan amin bukon maamu. Atau kalong pa waktu biyan nahinang si mga tawe magkalu halom sin masjid. Waliadan billah ang bukit to ding mga sababan hangkan diakita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangin dua mga dua na sabot na to ito sababan in kita niyo maproteksonan kita niyo ding mga panasat sin syaitan. Sabab kay ngatan sin kita niyo in syaitan ini lando in katuyo. Sindi nakita niyo ba masasat niya di magsambahayang atau kandi nakita niyo masasat niya mundi umaten pa masjid. Sasaton niya kita niyo pagsud na to masjid yaon. Amin malawa matiway kita niyo ding mga pahala at tawakan tatumbasan si sugata sin Allah Ta'ala pa mga tao amuin umaten doon pa masjid. Taib. Demikian hikaunom mga kakasi agama Islam mga kabayaan sin syara hinangon sin tao bang siya pa masjid istihbab taqdimur rijil yumna inda dukhulil masjid wal yusra inda al-khuruj minhu. Kabayaan day sab sin syara at tawakan piangdakan day sab sin syara amuin apabila kita biyan sumud palom si masjid amuin hiuna tabian in si kita dapit patu amuin tuin hisud ta muna biyan palom si masjid. Demikian amuin waktu tagumo abian hiuna tabian in si kita dapit palawa. So amo ito mga palanggungan agama Islam kabayaan sin syara in kakahinang ini bimana in tao huminang kanya tumbasan sin Allah Ta'ala. Demikian sa upama kialupahan sin tao na inya to di isabian hikapagdusan niya. Sabay in siya ini dihambok ding mga istihbab. Demikian mga palanggungan agama Islam, kaingatan sin kita niyo. Lianna dzalika huwa fi'lu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ding mga kakahinang siya
sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam katanin hinang marayaw biyan paunahon niya biyan. Doon na kabiyan pahinang marayaw. Apabila biyan in huminang 5, paunahon in 5 niya. Apabila in siki, paunahon niya in 5 niya dapit patuo, in 5 in siki niya dapit patuo. So amo ito, wali annal masjida asyraful amakin panasaba taqdimul yumna li syarfihi. Kaingatan nato in masjid ini amo na ini sa mulya-mulya biyan tempat din di gimbabaw sin gumi ini. Sabi ito in Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sarew-rew na ini tempat na piaunan niya in siki niya biyan dapit patuo. Damikian amo na in pagwa niya biyan paunahon ni sab in siki niya dapit palawa sabang muhi kumpara in katan tempat ini patampat ha masjid na mulya in masjid ha katan tempat. Sumud ko pa masjid, unahon mo siki mo to, gumawa na ka biyan ng hatampat. Amuin, sarew-rayaw, harap mo biyan patampat. Labi na kababain dayaw niya kanya, na amo na indun niya ini. Kuan mo biyan, amuin, siki mo ding halawa. Wali annal amakin gairul masajid doon na fi syarfin. In mga tampat, dugaing ha masjid, nakababain level niya, in darajat niya biyan, padarajat sin masjid. ومن عادة الشرع أن جعل اليد والرجل اليمنى لمباشرة الأشياء الفاضلة. So, yari din nga mga sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, akataan biyan kakahinang sin 5 iban sin siki, bang pakarayawan, iuna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in dapit patu. Damikian, in katan isab kakahinang amuin, bukon biyan, mga tampat sin marayaw, ataw kanhinang bukon yan tabihan, amuin ding mga hinang marayaw amo na in iuna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in 5 iban sin siki niya dapit palawa. Wal qaidatul amma fi hadzal bab in kaida nato in dalil nato ha mga yari ini katan ha mga be ni bab hadis din kan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunuhu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. So, yarin dalil hadis din ka na Aisyah, hambok din nga mga kalasahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam din nga mga kaasawahan niya, sarta amo rin na asawa niya budyang, nariwayat din kaniya, siapot niya lang niya, in kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasusuban niya lang ni indapit palawa, amin hinang palawa. Hinang amuin hinang patuo. Amuin tuo unahon niya biyan. Biyan na si mga pagsuot niya at sinelas, unahon niya biyan into niya. Damikyan biyan, yung mga kakahinang niya biyan, amoy marayaw, unahon niya pat into niya. So amoy tukatan hinang niya biyan. Mga kakahinang niya biyan, amoy sumuot badyo, unahon niya pasurun biyan in tuo niya. Damikyan biyan, biyan na sin mga yari sumut pa masjid, unahon ni into niya. Sumut sin sawal, unahon ni into niya. So in Muslim, apabila huminang ang mga kakahinang hiniha, karna, sin pagniat ni biyan, paghuat-huat ni biyan magad, hatiranan bakas, sin pamando, sin panghunat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na insiya tumbasan siya sin Allah Ta'ala. Sa magkailangan doon niya, tamin pag-agad mo sunnat yato. Sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mala amalu bin niya. In kataan kakahinang ini, aunnyat niya, wa inna malikul limri imanawa, damikyan imanu siya biyan, doon siya tumbasan, na uno yung pagnyatan niya. So, ito, sabiyaon, kailangan nato, magsuot kita niyo badyo nato, magsuot si mga pantalon nato, gamis nato, tsinelas, sapatos, magbismillah kita niyo, ibansin, amuin, unahon nato indapit pa, to. Damikyan, hapaghubad isab, unahon indapit palawa. Biya na sin pagbuwa ha masjid yato, paghubad mo sin sinelas mo, amin pag-ig mo ha sinelas mo, pag-ig mo sin badyo mo, iniga mo na, amo na indapit palawa. Sa mga kakahinang ini, ding ha mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, amo ito mga palanggungan ha agama Islam, mga kakahinang ini, bang ini mahinang sin hambuk Muslim, hambuk mu'min, ikadagdag ha pahalaan niya. Tumtumon na to, indagangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahal ka siya. Uno ini paminan to amunain, luog sangsa sin kita niyo, hatiranan pamando sin panghunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian hikapito ding mga aturan at tawakan dapat hinangon sinhambok Muslim apabila siya amuin manaw harap pa masjid. Istihbab ada tahiyatul masjid inda dukhulil masjid. Amuin labi marayaw kabayaan sin syara. Amo nain bang kita sumud palam sin masjid. Sumunat na muna kita sin 2 rakaat haunahan di pa kita amuin lumingkod. Haunahan di pa kita lumingkod. Bang wifi sab titindugin sambahayang fardo na inlabi marayaw amuin sumunat na muna kita sin tahiyatul masjid. Tabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarqa rak'atain qabla ayyajlisa." So ito ini hadis tingkan Qatada As-Sulami. Bangka mulong niya sumudlong en sin Rasul sallallahu alaihi wasallam palang si masjid na apabila long niya sumud hinambok din kaniyong pa masjid. Sumunat na muna siya long niya sin 2 rakaat haunan di pa siya lumingkod. Walladhi sarafa amru sallallahu alaihi wasallam minal ujub ila istihbab. Sumagawa in pangdak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini rendi sumud siya ha kakahinang sin istihbab way siya yan tawian si mudha hukuman sin wajib. Sabab pang siya hukuman sin wajib at tiap-tiap kataan biyan amuin puminang kaniya tumbasan intaw makatinggal kaniya na magdusa siya. So sabiat to inyari ini sumud siya hukuman sin wajib, hukuman sin mustahab, amun hinang kabayaan sin syara, amun in pagsunat 2 rakaat, halawm sin masjid, haunan di pa kita lumingkod. May ta siya ini hukuman sin mustahab, hadis, bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahambuk sahabi, amuin simuk siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta amuin nangasubos siya. Wala yufkihu ma yaqul hatta dana fa idza huwa faqal yas'al anil Islam. Inusog yaw mga subo siya biyan para kala sin Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pang subo siya tungod sin sambahayang laong niya yan sin insambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 salawatin fil yawmi wal lailati. Amo na insambahayang laong niya 5 halom sin hangka adlaw iban sin dum niya. So, yan sin usog yaon, hal alayya gayraha, ang pabalong niya, patut hinangon kulong niya, wajib hinangon kuduga din doon yaon, yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, illa an tatawwa'a. Wayroon na lang niya, malaingkan lang niya, bang kamabaya sumunat. So, bimana, tataw, bimana, volunteer na din kay mo. So, amo ito, bimana, amuin pagtahiyatul masjid ini way siya simud hukuman sin wajib in siya ini simud siya hukuman sin mustahab paadbara ar-rajul wa huwa yaqul salta timay ko dinusog yato iban sin namisara siya law niya wallahi la azidu ala hada wala anqus. Sapahan kulong niya pa Allah taala sindi ko na lang niya dungagan inyaon iban sindi ko na siya kulangan. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyambungan ni imbisara sin tao timay ko diadto. Bimana insambong niya doon mga panaiban niya laong niya aflaha in sadaqah. Magkasanyangan na laong nintaw yat tulong niya apabila bunalon niya in bisaran yato. Wa ala hada fala yambagi li ahli iman. Asabiat to minsan pay sabihat to simud siya mustahab na di laong niya patut hambok tao bar iman, hambok tao muslim nagangan-angan mabaya sumud sin surga sin Allah taala amuin tinggalan ni mga kakahinang sarew-rayaw amuin kakahinang ini. Amuin sarew-rayaw kakahinang ini. So, ito, sabab hapaghinang niya, tumbasan siya sin Allah Ta'ala. Nabiya na sinagi, in kita niyo maglagi, kita niyo sinta tumbasan, mataod, supaya madawhat na to in ulong rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta amuin sababan, makasud kita niyo insyaallah Subhanahu wa Ta'ala alam sin surga niya. Demikian mga palanggungan agama Islam, in hikawalo ding mga hinangon sin tao amoy manaw harap pa masjid, fadlul qu'ud fil masjid. Karayawan kalabihan amuin humalikaw din dun halam si masjid. Mimma jaa fi fadlil qu'ud fil masjid wa intidharis salah, hasarat long niya magtagad kaw sin sambahayang. Fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Madama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna
Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith. So amo ini dengan mga kalabihan, amin maghali-hali kau halam si masjid. Lumilingkod kau halam si masjid. Dan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila law niya sumud inambok kanyo law niya pa masjid sarta amin sumambahayang siya maka na pisalati maka na tisala amin sumambahayang siya uusiyat to himahali-hali siya sa doon halam si masjid wayroon paghali-hali kan wayroon nagpahali-hali kanya rin doon halam masjid atau kan limilingkod doon halam masjid hakar na yan tabian amuin tumagad siya sinsambahayang amin sumuno waktu. So habiat to wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga malaikat long niya sumasalawat nangingindua alaw niya. Pahambok ling kanyo madama pi majlisihi sahingga in hambok muslim hapwas niya sumambahayang way siya minig ding halingkuran niya. Alladhi salla fihi amin piagsambahayangan niya, amin piaglingkuran niya, piagtindugan niya way siya minig den dun ha lugar niya na tempat niya on na in mga malaikat nangindua kanila. Uni mga dua si malaikat yaon kaniya, Allahumma arhamhu, ya Allah kalasah intaw yaon. Ya Allah ampuna intaw yaon. Ya Allah tayma intaw bat niya. Malam yu'di fihi hasyarat way siya nakadihil, kangian way siya na nakadihil kabinsanaan. Hasabo niya naglilingkod yaon. Sibu rabian kangian, papagkahin niya manusia, iban kangian bian pa mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yuhdis. Samantaraan in siya way pa siya nabatal. Sabang siya on nabatal na, siyempre gumawa na siya. Sasabihat to, napinda na siya ding lilingkuran niya. So amo ito, wahada min rahmatillah, amo ini ding mga ulong, lasa sin Allah ta'ala paipon niya, amuin, an rattaba ala julusihim fil masajid, amin hinangan niya karna sin paglingkod sin mga ipon niya rin dun ha masjid karna sin tumagad pahambok yan tabian waktu na insila biyan dihilan sin Allah ta'ala biyan in mga malaikat biyan mangindua kanila mangindua ha mga tao yaon biyan na sin nasabot na to ha pangindua sin ka ulong iban sin kaampunan iban sin pagtawbat walakin yang bagi ayya alam sumagawa patut subay ingatun sin manusia anna hadha as-sawab wa du'ail malaika limuntajir salam muqayyadun bi umurin. Amunain pangindua asin mga malaikat ini hataw din dun halong si masjid haun law niya para kala. Ayakuna salah ya salatu tahbisu. Bimana amin sambahayang inkarnaan may ta siya limingkod din dun na masjid. Bukod nagme-meeting, bukod nag-story, bukod nagpe-Facebook, bukod nagse-cellphone. Sumagawa hakarna in siya biyan amuin tumagad biyan ha waktu sin sumuno yak waktu. Amo ito hambok syarat niya, ampa siya makaagad, dengan mga amoy duahan sin malaikat. Ini karua, in syarat subay siya di imigha amoy titindugan niya to, amoy pagtindugan, paglingkuran niya. Bukon tabi ara kuman, agun-agun, pagsalam sin imam biyang palawa, yato nakakita mo lumingkod ya, tuhakid-kid, mig na rin ha paglingkuran niya. So, bang kau minig na rin ha paglingkuran mo, nakagawa na kau rin ha mga amuin, mga piyangindua si mga malaikat yato ha mga tao doon halom si masjid. Amuin naglilingkod hal lingkuran nila. Inhikato, amuin hasyarat way siya na nakadihil sin kangian. Hapagkahin niya manusia, iban sin pa mga malaikat sin Allah Ta'ala, iban sin way siya kya baktalan sin ayil niya. Halugay niya rin doon, na insyabian piya pangindua sin mga malaikat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ha amuin doon siya biyaan, kapag lingkuran niya, doon na kami magbasa sin Quran, magzikir, magtasbih, na siya yaon piya pangindua sin Allah, mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tambihun, yufarritu kathirun minan nasi bil waqtil fadil, aun long niya rin diwi mga kiyapasaran si mga manusia, waktu long niya mahalga, amunin antara sin bang iban sin kamat. In kaibanan nagbi-meeting, in kaibanan yung tabian, nag-story, in kaibanan biyan, naghihinang sin mga kahinang biyan, in daginis. Yung mga palangungan na agama Islam, in waktu ini, waktu dihil sin Allah Ta'ala kato tani special. Amun diak niya kita nyo mangindua, bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangindua din doon ha antara sin ka, bang iban sin kamat. Sa hambuk yun din mga waktu, amin mustajab, hambuk din mga waktu pagtataymaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga dua, sin mga ipon niya. So amo ito insyaallah subhanahu wa ta'ala halgaan nato in mga waktu yaon sabab
hangkaray dayaon na sana mahinang nato yung mga kakahinang pagdaakon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So amo ito inhi kawalo ding mga aturan sin pagpanaw pa masjid. So biya imabot nin waktu nato insyaallah subhanahu wa taala murah-murahan mangmayan ti masin Allah taala in paglingkod-lingkod sin kita niyo sarta bang mayan mahinang amin hikabugat sin titimbangan nato den dun adlaw gana-gana sarta pangayuan ko kamaapan bangsa pamaunan dito ding mga pagkamali dingog niyo iban sin amin kakitaan niyo sarta pangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa taala murah-murahan ako iban sin kamo iban sin katan na bangsa muslimin halom kita niyo sin parihala sin Allah taala iban halom sin rida niya sarta amuin halom kita niyo sin amin ulong niya rahmat niya wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.